Madda ka na rin labo ita, susah madda ni kalabo ita. Ira Yuli Ari enggahing gomintoin ko nga kekarambat tahap labo ita. Deren toy na. Enggahing gomintoin den dai si hidup se mati pauk akke ari ingkar ke janji mutiwaram bau kencenggan dai enggahing gomi. Toin itam nga sampelam ore pitim waktu madda na di biduan ita sabarin sa madda. Tapu biku ita madda, biku ita tirumpangi kalabo susah ko na di kebiduan ore pemone masawe. Sabar mau japu Yuli Ari akke ke oru ura ari oru susah. Nah karakan tenep karabi pedreng gomiti susah mau butuh proses Yuli Ari. Butuh proses ncaung gahi itare madda ke tilok nga sanda ka nga ohaku ngara ka susah ncau sini kalabo ita ke tau japu veha ku dong mampa orhen lamba o tatareni. Yuli di kain balaona. Lepas ka bonek labo muy cinta. Bro, ngara urusan cinta orep ari maire. Main na wa pun ham nuntu kan panalao si. Di au si kan saja kay vei labo veim ki hadeng gomin sau. Vei nahu kalengai selain gaga na body round edek dalo vi pakki banahu. Mupa pa makalai lengai au henggam aplikasi aki kelenga do siwe mupa done en chau ke. Tiwar ceana. De do jomblon chau isin ke do mupa done en chau. Cocok singgomi labo ando siwe di aplikasi kone nais lo nika. Nahu serius re lengai. Iyo romo ni palat dahu adek ku lai pahun di aplikasi labo taari si madare. De batalkan ni. Ndake si pedre. Kalau sabo HP de kadudum re. Kalau sa. Pedere luma aplikasi edere video call wa upload sive ka mapenasaran sira peda angin daw adeta beda kulit na wa si eda angin gomila boando sive betre tiwara makalai pokoknya harus nikah au pu gaga vengo mi gaga sive di aplikasi tiwara mabona ake saatnya ngomire di memperbaiki keturunan ngomire ora bona ve havali ve mabona di aplikasi eder vara do Cina vara do barat do audine em vara sera au pukan aca ve ngomi aka gaga ve nahu kararaka di aplikasi aina pusing masalah ve mulai saat ake nahu di manefasian nahu di mavina nahu di mengupa makalai nahu membuktikan poda harus edeni ve ngomi kana rumpas do mampa orhen na rumpalarian na rumpas do ba otto na rumpalaan ede pasido ede pamangupa janda online nahu ede pangaku ngupa ka bai ve aina veha ve mabonang gomi war bonare ndai mamone harus entau harga diri aina ne empa ke bedosive ringare raka si ve aina nefa be pitin havali ke rongko ringare Naham lawau. Nahu di membuktikan bahwa nahu ke lain mone madaju lain mone magagal dalam urusan cinta. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika hanya karena nahu tintaku piti vi ke baveu ke tampu saat aken nahu di mengupah dewe ki piti re nahu lain monem ka derterau tarane lumbaku toro mana itara chau